Sanibona. Umthandeni lo Manqele. Ngibhizi kakhulu lezi insukwana, uyabo. Kodwa ngithi angiphawule la. Ngiyayibona ivideo yomfana omncane okhalayo. Sebengithumelela abantu nami ngiyadibana nayo la ngihamba khona. Lokho ngihlangahlangana nje naye. Kodwa ke umehluko la mina ezumthandeni angaze ngayiposta leya video futhi angeke ngize ngiyiposte ema page nami ko Instagram ko Facebook angaze ngize ngiyiposte na ku TikTok yabo ngoba le nto ingihlukumezile kakhulu akukhona ukuthi le nto into ebimnandi kumina uyabo okungiphatha kabuhlungu ke ukuthola abantu abamnyama bephendukilwane ngalendlela uyabo engathi abazi ukuthi khona into ekuthiwa i-role model. Umuntu khona umuntu ohlala ufisa ukuba uyena nami nje namhlanje kunomuntu engifisa ukuba uyena cishe ngagcina ngaze ngadlula ngisho ezingeni lokuba yiloyo muntu loyo uyabo namhlanje ngomthandeni ngiyicokama ngiyiqhawe kweyami impilo uyabona mina ngizaphotha umqhumeni ubhlungu ngangibuzwa benziwa kwenzeka into embi kumqhumeni kwakungaphezulu kwale yansizwa kade ikhala uyabo kodwa kube kungeyena wakithi yabo so ngiyayazi lento mina bafowethu futhi ngiyaunderstand mhlambe ngendlela ehlukile angibasoli nabantu abagxekayo kodwa mina ngiunderstand ngendlela ehlukile uthi lo mfana uNkulunkulu ungisize ngicela ungisize ngifane naye lawo magama lawo angithintile kakhulu ngoba mina ngiyazi ukuthi ubani uNkulunkulu yabo but wena monga understand ukuthi kwayena uNkulunkulu loyo ubani futhi uNkulunkulu mina ngihamba naye ngiyamazi uyabo so mayithi uNkulunkulu ngicela ungisize ngifana naye ngiyazi ukuthi usho uNkulunkulu ngempela yabo uyayibona into enjalo so ke bafowethu le yanto akuyona into yokuhlekisa noma into emnandi yokuthi mhlamba abantu beqhuba usuku ngayo bengafisa nje ukuthi idlule indaba yayo ngoba nami ngibhizi ngealbum ngizoyikhiphela album angifocusile into enjengalezi angiyena umuntu mina osethe impilo izinto ziyazenzakalela kumina uyabo ngelinye ilanga mangasekho emhlabeni yoba yinto ephilayo lento ngiyazi ukuthi mase ngifile ngasekho le video lomfana okhalayo engikhalela iyovuka ibe into ephilayo kodwa ngoba ngiyaphila namhlanje vele abantu isihlahla abasibabazi masamile kodwa masike sawa phansi baqala bebabaze bethi hawu kanti isihlahla besingaka nami mhlangafa ngiyawubona le video ukuthi bechaza ukuthini niyeke ukuhlekisa ngalo yamfana uyabona iyangihlukumeza kakhulu le nto ngicela kama kukhuluma kodwa loputi uma izinto nje awona bani yathanda puti ayeke puti kodwa kozi ngipha manje ngifane naye kodwa puti ngeke puti angikhola puti kubona live hayi puti ngowakho puti ngihlobize libofu ayikuda ngibusisa yazi puti wamthola puti izimo zinzima kodwa inkani yakho puti ayingeke puti ayingeke puti ngeke puti ayingeke puti ngowakho ngaputi izwe libofu ngihlobe libofu naye nje puti yakhe yabiza le athi ngimangasabi ayi puti ngowakho hayi puti ngowakho puti ayingeke ngiyobana uyoma khona bunishe puti ngowakho inkani yakho ayingeke puti ayi ngowakho puti Manqele